تشتی شیرکان گل هنگوین هم چه بیشتر نزانم. بله شیر هنگوین. شیر هنگوین وسا طبیعت منه از اوان صبحش وقتی خوم. جبوی پاکش کردن هم بیشتر هنوا بله. بله. و دا علی دا چای نوا خوم قط چای نوا خوم من آواز زلاله آوا بس هند بیشتر قندهار چی بیشتر قندا استم قنداوی داخم اوجیل مندم دالیده داجی جتشتی شیرناهی گلک من دورم قالك باش شیرناهی دورم اف خبر قال خوش شیرینی زو خرابه جوی تندرستیه دانه تگهشتی اول من هجا ام دبیجن میوه فیکی نزاهون چه دبیجن میوه ام وانتشتان یکو نه دناوا بطبيعي يعني بله از اوان هست كم جوانجي جيانا مني اوه واي واي يا زنالي وكي كبدنالي كشركة الجمال علي دوالي مامستا تو تشته دا شیرو هنگوین تخوی مانا نیورویان دا نیوروش دانه خوارنا گله گوشت از نخو جبوی بدن هم داجی بری هر تشی سوپه کت خو دالیده داجی خوارنا گران رون annem dibêjin rûn hûn dibêjin çi ne nizanim رون ev ê jî ez gelek naxwim تو گوشت goştê sor jî naxwim gelek باش çi ye caran masiya dixwim û carna jî goştê tîkê mirîşka dixwim چوری نخوا نان تخوی نان nan jî gel naxwim gelek naxwim چوری نخوا نان نخوا شیرینی نخوا چوری و نان و شیرینی نخوا بویه ماشاءالله هرگز لەگەڵ ئەوەشدا خۆراکی سووکە بەگشتی گۆشتی سوور ناخوات ئەوانە هەمووی خاڵی زۆر زۆر گرنگن بە تایبەت بۆ کەسێک کە تەمەنی دەچێتە سەر و 50 ساڵی em bêjin yek jî ew di bedena însanîtî yek ji wan hûn dibêjin çi dolmê hewlêrî بله maşallah dolmê hewlêrî a ew qasî مەزن و چاوە وبتان Butan rastî jî gelek tamam. Ewan ku tu deh li baş bixwî bes bedena însanê ew qasî digirêt. Temamê ji bo rihetiya bedena din. Ew mere hingî dibte barkêşê meîdê xwe. بله Hûn dizanin ewa dolme ye بله lê dolmê me wiha ne neyê hewlêrî ne. یەن هەولێری مەزنن Belê. Dolme ye ev jî nîveka wê de tu bixwaze nexwaze û saware û an jî hinekî tişmiştê bişte. Birinci beri eve dolma kelem one. Eve Eve jiya ya- tri beri Kelem getiriyene. onu zanî ne wisa kîçamê nî başta zanî aferin. Ev jî reşên dibêjin belgê tirî ye. Tirî hin tu zanî çi ye? بله 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 میو بەلکە میو Belê belkî mêwe. گەڵای میو Belê. Ew jî em dibêjin balme tirşok. تو چنەوە ئەی خارنێ هەیە تو بزانی چێکەی Belê. Ez gelek jî Gelek derwe. ji baş Ez gelek گەلێکژی باشە Gelek baş şeriti. Ez gelek ji derwe mame. Temenê min ji hemî riyada derbas bû ji dünyayê de. Çünkü ez stranbêj bûm. Stranbêjiya min jî di nava dewletê de ne gelek dijwar dihate diyarê ez direwî. İran bû, Iraq bû, Sûriye bû, em bêjin dewletê biyanî û Rusya bû. Bi serê xwe tenê dema. Lê me xwardina başî çê dikir. Dayîka zaroka ئەو جەبر بوو یان ینی تو ئازادی فێر بووی یان جەبر بوو caran jî dayîka zarokan
بس ئەو کەوچی هەندێژن چ کەوچی مڵاک ئەمە کەوچک و مڵاک هەردووکی پێ سەم خوارن تاوت کەسێت گوت و یەک جان ناوسەرم دا تەشەوتان بگۆ تە سۆن وای هەوار هەتاکو ئەس فێر بووم لێ بەنێ میژ هاری کریژە وەختا فێر بووم شکەرم خەرە کازم کاژمەرە خواردەکێکی